Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi Northeast Dialogue special episode to pudun lecture topic say Manipur crisis, issues and challenges. Kuigi hokiba megi tang ohum dagi ngasi tongan ba mawung mayam amada up and downs mayam amule yakanda hong banai dena ngasi fa lengdena leriba Manipur crisis aduga masida hoji politicking toriba tongan political party singi magi narrative allegation aduga then madugi clarification mayam loinana masida Hakting soiba mapangal thoktraba aduka asa yaujadraba miyam gi awaba mayam punamaksi padingda hojujik Manipur crisis sida leriba mapung oiba challenges karino masida singnaba singsi karino aduka masida leriba solve tawdo mapung oiba issues singina kari kai lei habaje mapung khana thidokpa ngamnabagi pandam da haba tare madu mi yeng amakak thamjaraga ngasi da ki topic samjabani ngasi Northeast Dialogue episode sira so yavinabagi dam election biriba ngasi sangnai reva expression karam lokchage amsu mayam da saktak chege ahambada Manipur sangnai reva public personality aduga author and also academician aduga miyam social scientist Dhanabir Laishram sabtaram lokchage ke khunbu chari ani suboda GP Women's College Dhanabir University ki political science department ki hojoji head of department oina thobo biriba associate professor Dr. Indrakumar ai Indrakumar bu taram lokchage ke khunbu chari and ahum subada Manipur ki saknai reva senior journalist ICHEL Express ki hojoji ki oina editor biriba ekoi oza Hemchandra Salam oza bu taram lokchage ke khunbu chari thank you very much aikoigi mahusa gum haiba tare aikoina Northeast Dialogue episode se ki oina ngasi su footage mayam amana semba aikoigi Manipur gi ihojigi sorry Manipur da leriba crisis se ki oiba samlappa report am khang mayam da thamjari miyeng da biriba mayam phuna ko loina aikoigi experts ko loina let us have a look over the footage. Hojik yum tara kungi mathak ta thak re adu to se lutoro sak khimang ta ne loina ma aya mana lutoro lo sak re silo chugara me torbung bazar manakta hojik loina ma maite gi yum ta ne son sai se maite khulak ne adu bu henjan mang andre mokoi gi mi ngak ta lai gi bana maram oiraga taseng na haraga di mokoi gi mi ngak ta ne song se adu police na nga Okay, let me do. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी 11,000 से ज्यादा FIR की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य 11,000 FIR की गई। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे। गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत, हम भी सहमत, उनसे ज्यादा दुख हमें है। परंतु ये परिस्थिति जन मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people
have fought for the country. These people have brought Lural to this country. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. Yung may tagalaba nung may kapal no yengalay. Hayruga masidi state subject ni law and order si state subject ni tay. Noy naton sumang yung may taraba nung may kapsala ki yabra ba. Mapam do da minority way ba mapam do masi India ki mapam kuding mo sana ba neba. Noy na matyang pangsalaga state force ni yausalaga. Madada rescue tauraga puthork pay muhta. Question laga mo ito protection piraga ada dong tamam ba targa di relief camp da mi lising yang kayong pulay si masigi inhuman way ba kaptran law na tawrim mayam si masi thokidra ba aliba sarkar se yamna daita yauda ba irresponsible way ba hak lakti ngangani kandana ba ki thabak tawji haibra natragna politics tawji haibra emotion da kari tawdrige sa kari tawdrige mito khanto oina si anirak mito khanto deport tawro noigi indigenous people do kanjona bagi damta mito khanto home ministry dagi sa je lakna khanto ko hawro base how to deliver sa si no mata ngangde no mata pande no mata mito khanto ko hawri si kamai tawge kayam phangage ke dawro ke no mata pande ba sigi natra ba koina ngasi tala se manipur gi miyam tala isi sigi natra ba mito khanto labge sigi issue si da core issue si da suchat chatre raga no mata si kari dawro ke na pande hangde ba how gi bnai na da ba how gi bagi nai na baraga how gi badugi mistake to lakadu ba generation da thokana ba badu bu rectify to ga to budu bu ni ngasi gi generation da budu si how manipur gi khwai da gi live tv je koi ethnic based district si ethnic based with no budu district creation si ethnic based with district to create or district to moi gi ne na kan budu as a whole Manipur or as a whole India se ko thok budu na asi achoba yam sang na soir kano to ga lakro ji ku di sum ko pa gi na okay yam nungajai ai sar Dhanabir Laishram sadalak cheming baje hojik si May 3rd ki thogdok aduga masiki mamang da thokhiba magi thugan tawn ba thogdok khara maso dum leide khoina lokhat pa ba adugi mamang da historical amadi political factors ma amon leide banate anyway matida la ka Manipur ji hojik it has created a history Manipur crisis ina aikogi socio political relation adagi then aikogi polity da even sine impact or kan handa ke election da yam chauna ayo congress na itha thaja dana vote ka gi oithok legi masida na tana Manipur gi khunai role da Manipur gi economy da yam chauna chi think piri and again Manipur gi image ma national media da natraga national politics da aikoiji less represented oigan hairam bajan da issue ji da Manipur gi issue jina backbone of India gi politics issue mo ina pukhala aga India gi parliament ta tawri ba mawong mayam je hokiba parliament session mayam je aikoigi ahanda gi last session phaw da sa overall Manipur gi crisis si the hangmi bu hangdi miyam gi wangje sir central government na India lengak na masida Manipur gi crisis the people mo gi response moi local initiative moi company moi gi steps sing se ai Manipur gi common people the masigi perception se kamai lei sini sir aham da khani se am da habis hojiki hangwi ba wahang dugi magi my common perception budi go Delhi sakhange na hai dunia ma khoi Delhi ma sakhange na Delhi ma sakhange in the sense that tha mari sahi ma tha o mari changjala ba pochida hoji ba tumina leiba Delhi gi magi intervention si commendable oi tabse masida ne ba miyamna Delhi khange na hai sako hoi tawgi budi khoina saigi mayamna hainari ba aidi am nganna dum haijabne proxy war ne na haibudo karigino da yam laiba kudam ne irang tho matungda masing thingam da sibai me am lakhre ko aing tumbam ga khangpon te aeroplane makhona ko ado tasing na tawgi haraga di within a very short time ko week amagi manung da loisalam ba yabne ba tumina laikrisi why now the question is tumina is karigino without any intervention ko aduga paramilitary gi maki dagi nakalamada support to manbugi wafam amasu laisi karigino ina laisi yam chabu wahang amane oda aina sum aigi speculation de digo laiba sibai myam duna tumina legi bisi India gi national security ga mari lene na khoina haifet hai gi budo kaino da paw leramne khali moi na khalam baya moi na khanjabada oibo oida duna mani lanji lalobu jinga soknabni ana kuina sokna ringai phai
kuina sonaraga masing yamna casualty thokpai se masi khoigi sibai na ngam ponte aduna it's good na haraga chathaba oiramni khaleba ada kuiraga mo hojiti toni magi tendency ma laamgane khali maramdi masing yamna recruit togidra haibagi jingnaba moigi manungda su paw leramni khale aduna India si handaki matang sida yengba miyang si state interest ka national interest ka ni si compare tawada national interest si 100% sida favor da lerga state interest ka imbok thawa sadragadi now state leibe kari kana bagi ji Manipur miyam gi wahang yam chawa mane na yed mai thamjage ko adubu Miraj sida yamna lurei se irang si tasena thok matamda अखोगी मियाम जिंगसिना आइडिया ऑफ मणिपुर के वखलों जी हम लेरमगदी थोकिब लांदुसु मागे तोंगानबा स्ट्रेटेजी मा आई लेरमगदरिन खलेब मरमदि कनोदा खोई मैतै वर्सेस कुकी तागबदु तालमदबसु याय मदु जिरी द थोकते को जिरी द जिरी मी सिंगसु मोय रिटाले तोबु ngamdab nate adu आइडिया मा लेखिबगी ममी ताबा दुमाइना खोइसु तारमबा याबदि याबने adu होगिबदु दि ngangnabadi kanadre अदुबु होजिक यामना अखोइना येंबा यारिसिदि मसाइगी इश्यूज एंड चैलेंजेस सिदा येंबा यारिसि नाउ मार्जिनलाइजेशन जी याम वांग अखोइदको अदगी सोशल क्राइसिस इजु एता इन अ वेरी वर्जन सिचुएशन युजि लेरिसि अदुगा लेजिटिमाइजेशन एराइ अकनोसे अखोइगी माइ क्राइसिस से मसिजु याम चाव पोट अमने हाइबदि मार्जिनलाइजेशन दि इकोनॉमिकली मयाम वारने हमना रंग नान खबर दुकान हुफु तरे लगन थोंग लो लेगा हाइदो अदुद नतना लबुक लोमी वगैरह सिनमी वगैरह अदगी थबै ngang सुबो वगैरह मो वगैरह नोमगी हिंजरम मयाम जिंगजिदि नोमगी सुम्मागी सुम नमजनबगी पोट अमा लापजिना सुम कुमदगरा को मसी मयाम जिगी रिकवरी सि क्याम कुइना संगदब नो मसी याम लुब पोट अमा जुएबा अदुगा सोशल क्राइसिस तदि याम ऑनथोप फिल्म दो उग्रेदी होगिबा इन द पास्ट को अखोइजि वांगांग संगांग करके ngang संगना बाहाइना ब संगना ब इना बजिदा थोदोंना अमगा अमगा कम्युनिटी अमगा वारोना देबा होइदि खितंग इचम चम पोटो अदुदसु वारोना बगी दैट मींस among the communities को in between the individual trust si सुलै लेत्रे trust सिमा सुलै लेत्रे को खोगी मागे होजिकि लाइबा सोशल क्राइसिस सिदा अदगी लेरमिबा इमुंगी अवाबजिसु पाइ हाबो वानी कोविड लेग्रे अदगी अमुक इरांग से लेरे अदगी इसिंग चावरे अदगी नंग हेल्थ स्ट्रॉन्ग गेम साथीबा चैथेंग फंगरे लोइनमक्सिना साइकोलॉजिकली ट्रॉमा चाउन लेबगी को मी मगा वांगांग नबदमो मै पॉलिटिकल पार्टी दे लायना इमुंग मनुंग दबो अमगा वांगांग नबसिदा कन खना तोन वांग ngauna दनगा तौन रहिबा ओनथोकपा मागे खुगी सोशल फैब्रिक सिदा लाइबा अनुबा कल्चर हागदरा याम फतबा पोरमा इमर्ज तोबसे सिजु याम लाइबक थिबा मनेबको याम सांग नैनबा याबे एरिया ने अदुगा अमना आइना हाइजेनिंग बदा सागी लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस हाइजना अतेन तंबना तबा खुगी लेजिटिमाइजेशन बेसिस से मसी लेतबा लेंगाकपसी सुक्था थाजदबा मियामनको लेंगाकप थाजरक्ट्रे अदगी ब्यूरोक्रेसी थाजरक्ट्रे अदगी इवन मागी प्राइवेट तबवा अचो सांग ओरिबा खोलिबा मैनेजर ओइरो अमो ओइरो अदगी कनो बॉस ओइरो अमो ओइरो लोइनमक्सी पुरा एता अखोगी थाजनदबगी पोट अमा याम चाउन लाकपसे अदुना मसी क्यामु साथीना मसीगी फिल्म जे लागे द होजिकसे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह अमो वगैरह मसी बाबा थुदोंना मणिपुर की खलक्ट्रेबा सेंटर का सिदी याम थीना थाजगिद्रे सेंटर की माय रेस्पॉन्सु जीरो नि हदको होजी पीगिबा अखोगी फुटेज द उरेदना सुंगांग बनी दना अदुना अखोइना पॉलिटिकल साइंस ता स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अखोइना पॉलिटिक्स काइनम थेंगनबदो हाइदी मागी ट्रिक तो तौरगा मागी मोगी इंटरेस्ट तो साफ तौनबगी तौबदा राजनीति सिनबगी पोट kasi याम चाउना उरपगी पोट अमा लेरे अदुना पॉलिटिसाइज तौरगा मियाम सिंगसिदा डेमोक्रेटिक विथिन द फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेसी पुसलागा ऑल दिस माय सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल वैल्यूज गा फंगदु महता पॉलिटिकलाइज तौरगा अमगा लोइनमक्सी अखोई काय हागदनो तसेंना हागदी मसी फ्रेजाइल स्टेट हाबदो अदुम ओइबगी फियमदा लाकपगी मोंगद लई अदुना हंगबिरि वांगसिदा अइना थमजबददी
अखोगी सुम लंबी थोंग युम कई मई चाखिब खोखिब चेनरिब खोनरिबसिदी मतम खरगी मनुंगदा हंजनगिबि याइको अदुगा ngसाigi मीगी कोकता माना खुनाय म होंगबदा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जी यामेन चावना मरु ओइबनिनको अखोगी मीगी कोक सिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर सिदा पोरकदब चेंज दुगी महता यामने हेन मोंग चादबा खुनाय मगी लाकदब मानबगी पोसु लेतबदि नते अदुगा अमोइरो हौजी लाइबा पोसिदा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दजु अखोइना मिराज मसी तौरिबा पोट मयाम जिंगजी कमेंडेबल गा तोकथोखरगा को याम हेना नुवाइतबगी पोती लई हौजी फावबदको हाइबदी तोकथोरिबा खुदिमकसे अखोइना तोहनिंग बाइदो मियामना तोहनिंग बाइदो सेंटर की लेंगाक्तगी दी अखोइसे 100 कइमोबा फंगदबगुमनेबा अदुगा मागी पॉलिटिकल राइम ओइना अदु तौयदा तौइना पंगांगांगनबदुना अमनी बट people na yam kubna khangba duga people na judgment phajana piba ngamba area ni na center ji Delhi na masa khangba jidi handaki ji yamna hena aru film da masa khange na khali afabadi na ten tham okay sir matang sida hande center gi response ha ga de home minister na manipur gi oiba wafum da kaya khanda ekoi gi wafum mayam am tham gi le including the parliament of india aduga high level security mid power se Delhi da pangtho gi le aduga sigi prime minister na ngang gi wafum home minister na pi response mayam ji sir ekoi gi ground situation ji ga cam relate to we na khanbi aduga prime minister na wang pa na tra na home minister na tor iba magi initiative mayam je ekoi public the satisfaction cam le on both side akoina wangang bi haise Parliament the wang biba adegidi any outside the parliament ngang biba ade moi masin maruba mi am big guns me am pun ba ko adugumba mayam jingdu natte ba khoim pamesi pulli wari sai wangange habdun teba thabak oina tholok tabdune khoina pamesi prime minister wangang haise manipuri maram da ngang bi dana punga ba ngang bodu giwana teba ngangi bedu thabo oina tokthoropogi potu pamjabaduneba response to aduna home minister gizu ngangi honei hai tawi hai ko adu moidi shanti bu ere hai adegi yam kanna security thajan question dana mayam ji minimize tongno honei khone adum hai ko adu ground reality da di somda di paramilitary ne kedawi adum khangi dana adegi sona riba lanjida leiriba crisis sida Delhi na kanagi misang sangi kedawi ju irai lai na khangponi dana maram di keno da asuk sang na tauge na khalaga tauraga di cheon phada posi sangan bagi maram jo duni dana ko aduna loina maksi yamna positive oiba response leishna bana mani aduga asengba akhoi gi hetam mit ta visualize tawdana mayam da commendable mong da nungai ba popagi thodok tu di thabak tu di hosibok tawdre na Miraj mai thamjage okay sir yam nungai jai ai mathang ji ai Indrakumar da laksage sada lakchaning bazi mapung ne koi sarna thamgi wafam sida idea of manipur degenerate toropagi wafam palli adu manipur gi economy si hojik amna deteriorate toroppa yam deplorable over condition da lerpa adu masigi mayam ipa pana da wafam amna social crisis manipur da leire habagi wafam jin ai second round masi suggestion bu charake sadagi mapung ne first round de khangjening is sir what are those historical and political factors अखोगी मणिपुर की पुआरी की मियेंग देखी कोई नहीं येंबा मतलब करम factors ना करम political factors ना सुगुम्बा ngasi की crisis से ओहेलत ना बगी मरु हुन की बगे है बजिनी सा कई है बिनी han muktada mayambu khuramjari ngasi की मणिपुर की crisis अखोई ना मरु ना मी हम 2023 दगी थोलक की crisis से मसी कोई की sparking point खरा लाइकी adu masi sparking point da natna akoina roots khara yengba ma mathau tai maram di kaino da history how gi bai ba se naina da ba yade maram di how gi ba du gi basis da present ha ba se lak toini and present si gi basis da akoina future ma kap out to ngam doini adu wo akoi gi mo tai akoina sum pa jam matam da akoina 1948 fawbada akoi gi elected assembly ma manipur gi leigre adu gi manung da ngasagi PV Captain PV Singh na Chief Minister oi ko adagi Tiangkham IC koi gi Kukijo community gi nima ne speaker oi duga naga ani yawi Bob Khating hoi Teba Kilong hoi and still koi gi
minority maraktagi Muhammad Alimuddin si yauraga maitai sing khara tawraga cabinet semdana akhoi extraordinary order November 1948 ta thoktana yamna fazaba secular oiba akhoi political framework amada Manipur se lakhibani yamna inclusive oiba the idea of Manipur do maduda mami phajana taghi aduga matamduda koi hill valley division gi wafam je ka su leiramde maram kudam moina hairabada koi koirengai constituency da kangpok pi si yorami ko aduga Sangolmang constituency da cycle si yorami ngasigi hujiki koina hill valley gi posak se matamduda leiramde adu laibak thibadi Manipur gi historical foundations di amna fazaba aduga 1949 gi akoina 21st September gi merger agreement tawraba matung 15 October da India na Manipur administration se take over tawgra matung dadi Manipur se chief commissioner fifdom amadongna palae samna civilization wangna leijaraba rich cultural heritage leiraba leibak ama adusu masagi masagi constitution semdana Manipur Constitution Act 1947 Indiana leitringai da leidana adugi basis ta universal adult franchise da election pangthoktana council of minister leiraba aduna akhoi 2005 side iba John Parrott ki the wounded land na Manipuri matang de iba larik mum lei mana aduda 1947 gi Constitution Act se yamna landmark oiba akhoi liberal piece of legislation ne mana adumain toraga thagalame adu 49 da India da pulo matung da akhoi party status da handare aduga chief commissioner fifdom Himat Singh sina pale ko then adaidi akhoi union territory gi state lakba then adaidi statehood phangba aduna ngasigi British na leiringai da Hill Valley gi administration khaidom ba posi akhoi gi ethnic division da karamna akhoi reinforce toxin gi ge habada akhoi khwaidagi laibak thibasi 1960 gi MLR and LR Act 1960 se masi Bharat ki parliament pass to gi basina akhoi da ngasai gi ching amadi akhoi gi valley haibagi pot sida akhoi hill state oiriba Manipur se aidi because the predominantly hill area ne wa Manipur 90% se adu ngasi sigi colonial hangover man ba pot amada sigi legislation ama sem khiba matamdu da akhoi opposition ta hogda ba ko aduna maram oraga sidagi mana leiriba mafam se magi ne haiba sagi psychologically magi sense of ownership ama imbibe toksin greba aduga Manipur se Manipur da leiriba akhoi gi indigenous people khuding makini amadi hana historically coexisting habidi samna habda akhoi khongsai gumba thadau gumba si 19th century dagi nursing matam amadi akhoi gi Maxwell gi matam dagi changakhiba leire ko adu moi historically coexisting community ni with indigenous people of Manipur ko si akhoi masen marakta chingsu tamsu akhoi punamakini Manipur se akhoi punamakini any Manipuri amana Manipuri gi mafam amada hekta leiba yai heba wakhalon se masi thadokpa hongnabagi machak se 1960 gi pot se masina ahan ba kaino oye si gi basis ta kaino tawrakanda amuk akhoi na statehood ki demand si tawre aduga 1972 Northeast Reorganization Act sina 1972 da akhoi na statehood se phangom matamda akhoi na euphoria dune heman gidana madura law ma thangam do mu akhoi yengaudre ko sagi article 371 c je si hapaga akhoi hill area committee haidana ma leire aduna any sort of hill area ga mari leina si hill area committee gi ayaba yawgadabuni haibagi posak ama leire aduga hill area haibasina karino haje Manipur gi 90% si hill area ni lawthokre ko tasengmagi di ngasagi Sadar Hills haibase Sadar haiba selected area development administrative region haibase akhoi gi 1891 degi na 1947 lokta koi British ki haidi matam duda 1891 gi mutunda political agent Maxwell hoi toraga masi valley ga tainaba amadi low lying area singda masi semam bo pone ba ngasi gi kangpok pi haisi tasengbai di is a part of the valley ne ko akhoi hill valley gi division si la ko targa di ko valley gi kainoni even Tengnopol valley area da chalamine ba ko aduna ngasi di akhoi na huji
ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ there can be hill area in Imphal East district, Imphal West district and Thawal district, and there can be valley areas in Churachandpur district. Manipur ki topography se Khopum Tampak Lairi, Sajik Tampak Lairi, adagi Churachandpur town se Tampak amani ko yamna ngasai hill sing sigi marakta valley shu lairi aduga aikoi gi valley sida ju hill me am lairi ko sigi topography gi reality si khangdaba adagi aikoi gi geographical reality si khangdana aikoi hill valley division se ma tokthokre aduna ngasai British ki matamda administration si ethnicize torambudo hill and valley administration ningthauna state darbar gi kan maharajana kano tawbiro valley ki administration panabiro aduga president PMSD Manipur state darbar se British ki ICS amno oidoini mane hill gi kano tawro adana asai si ethnicize tawre ineba adu land di ethnicize tawdeba land ethnicize na hore se nang 1960 gi posidagi neba and which is again reinforced by nangi 1972 statehood ki article 371C se sina neba khoida ngasagi reinforce tokselaga ngasai sina hill area valley area na aduna Manipur state darbar gi 1938 ki resolution da su ngasai khoina valley reserve forest na valley ga tainaba koi ba ching se valley gi reserve forest ngaktani maramdi village amane hingba matamdu da gas laina damni na sing jangeba aduna ching da ka sing jaliba adigi sanjabung oiriba kholiba kaino mayam se sigi reality matam sangna koigi thousands of years da koina organic oiba mong da hingmin narakpagi kaino se pak thugai ge bneba adu ngasi di majority of the population maitai nate ko majority of the population se valley da lai se not only maitai khatanate maitai pangal lairi ko nepali lairi and akoigi Manipur da tariba indigenous group mayama su lairi ko aduna round about 60% oirongane valley da lairi se so the majority of the population are confined to valley not only maitai khatang nate ko aduna sidais da koina wetlands mayam su laire adagi agriculture gi land mayam su laire masi sokpa yaroi haidana su laire ko adu masi mayam se khaidok tiba matamda aikoina leiba yaba area se 3.4% mutangda neba ko adu 3.4% sida nangna 60% of the population se confined torga lairi neba adu masi another 10-20 years ki matungda di it's almost like Gaza Strip situation de neba koina lagtoise so this is a kind of structural the impositions by the central government without understanding the political history and the geographical reality as well as the cultural unity among the indigenous people of Manipur. Aduna sina sidagi adagi mu aikoina matam sangna akoigi porous border oiraga na lairammiba adagi changthok changchin yabagi pot lairamba adagi changai ibasingse matam sangna aikoina check tawdana sum laikibadagi di ngasidi kadore madugi cancerous over cell amu oirakanda masi pokhairakpanebako aduna sigi root sidi akoina sigi 50s 60 maru aina 1960 gi posidagi akoina root se trash to yare ko adugi mamangda se even mori ga se Thawal subdivision gi part amu oiramimne 19 aduga ngasai gi Assam Municipality Act 1956 na govern tawramine ba mori se adu hoje akoina alert we hogdaba singsidagi edisida adum khanghodana sat adum changiba ko chanjangiba adugi posakse sini aduna until adu oiragadi aikoina sida hanginba ege first round ida sako aina sare intervene to jari je kogi time limitation amsu lai bagini aduga sida maru ina sarda hangjaning area je yes there valleys hoji hill area ne identify tori mafam jida valley area mayam amalai adubu masida valley gi lodi chatnade chatnadriba si kari marangino haba maru question jene aduga in many of the valley site ngasa jiribam oigera more oigera Churachandpur oigera tampak ayambada di maiti mayam ama pangal mayam ama masida habitat torga leiba mafam singi oiye sako aduga hariba mafam singi da muka demography gi isi hana leba demographic structure sida yam dynamic yam laiba home mayam laiba hariba area mayam sida adu orgadi what is the politics behind
kari hai ding sa general population haiba posi si kano toroga akhoi gi wall amana legal barrier amana khara thamgramni na akhoi samudreba adegi sahi sang na leirabni na akhoi da su ngasai gi psychologically khara laxity ma like folk pa ma su yaure ko ado what is happening in the remote areas of Manipur se akhoi da su leitramni na khangdreba aw leiba su yahandreba adugi khudong sabasi laura kanda neba nauna hujuk village ma semkal iba pot mayam se kari gino habda general na kano da sangba yadre aduga Manipur the general gi lam leiteba mind it there is no land for general in Manipur ko maram di valley is kana gumba kharana maitai gi ne he habi yeba ko and that is their perception adu this belong to general everyone aduga leiriba sit chi ju general sit ne ba ko including hill people loinaba mi leiri se aduna kana gumba kharana maitai di 40 reserve tawe habdo adugi akoi gi reservation gi sense ju lana misinformation to 40 sit si open ne ba anybody can stand ko win the Nepali na ka gi bujai teli na karak bujai maitai pangal mayam su karak pay adu kuki mayam su karak pay ba ko maram di cd open kano ne ba ko cd adu gi si ai panjaning ba na haingang da in last election just handak mamang da pangthok kri election sida haingang da kuki ma nomination file to yes adu that was very interesting okay adu ni ai kansagi municipal council gi election du sum am lepi sidi akoi rongmai myam kari dana even panchayat tu story na this is how the idea of Manipur has to be constructed the lep tana kano to myam thadari ko adu even akoi aphaba mi ma tholak pada dum thaja gane ba ko adu this is how the idea of Manipur has to be constructed adu na tabida nangna pikro Manipur gi manung the fragmented toraga wall hum kharaga akhoi Manipur ni na haibagi kaino dudi masidi kuina chaloeba maramdi as long as nangi ethnocentric district se leirigai ethnic politics in Manipur da haraga leirigai di ko Manipur will never rest from the chaos ko the another kanom su tholakine ba okay akhoi sa Indrakumar thambi wafam jida mapungoi ba ikogi ai ne lokcha bakanda point ani amana colonial hangover mayam ma aidi hana colonial administration gi makha chatharakpa madugi element mayam ama hojik so lehoba madugi yumpham oiba administration mayam ma khoi lepak sida leiba aduna khoi gi lehouse ga chanaba khoi gi lehouse gi oiba idea of Manipur gi yumpham oiba composite quality ma khoi gi semkolak pangam dabagi am chawba asoiba ma lei ha masimak khoi gi India gi parliament ta handak Manipur gi MP bimol khoi jana thangbi wafam amani another Manipur gi chief minister handak assembly de yam kana law ki wafam amadi district si community lines sa divide tawraga di district boundaries community lines khairaga de hada even akhoi gi rongmei naga council na tawriba ban itself sida magi community apipa manga je akhoi chuchanpur mu kangpopi de chanjaroi khoi none de chanjage habi hone ba and that is totally related with the district boundary gi pochini ado akhoi yamung bobisan na handa info review of anapol politics da man a article amada karigumba district boundaries community lines sa demarcate tawrak taraga di akhoi Manipur da anoba community mayam sigi oiba anoba violent classes mayam lakpia habi thokko leina thandi gi ba yawi sabu thara chari ai mathang je akhoi ozada laksing basi oza mapungoina Manipur gi crisis si hauju phawba lotion ba ngamdabagi mapung oiba maram ji kari akhoi oza gi mi yingda oza hauju phawba ji since 3rd May and mamang de so as a journalist amoina dum masi akhoi gi observe toro dum lakhrabani report toro dum labani akhoi Manipur thoi be thodo thok mayam ji kari no se ado hauju phawba ji chai gi ama haibaji masi chahi ma gi lan ji kanam tan anticipate toba not the Maitai not the Kuki not the Nagas kanam phona masi anticipate toba lan nate including the government ado kari gi no what is stopping from stopping this war masi loishin gi harati yam ngan loishin bi yawasi loisil loina loisin dab ni upai le tab na ne masi gi horok pham haidare masi di adum sembat lakpa haidare ne matam sang dagi ungkhat laga lakpa amakhang ne haibe ado handak khakta da naga sorry mitai masung kuki gi marakta thoi sidi ngasai sparking point amakhak tu mitai na ST demand
tawbagi matangda High Court of Manipur na piba magi directives haitare adwai duda taishin magi wane madu mitai na ST je demand tawramdrasu si irang si de sum thokne lowe soidra magi shin okane ba masidi adum matam sangna sagalaga la ena haitai aduga naga kuki ki class se thoki matam sida masigi matam masidagi horaga aikoigi Indian Army haitarene makoina ngasagi kuki singsi ngakpa da ngasagi chingi yamna peripheral oiba area singsi ta saina leibasi kanba ngakpasi waba haitare maduna maram oira kanda ngasagi namduna makoigi narul singsi nongmai fahen khibagi adugumba record amasu leiri makoina masana masabu ngakthok chan mitungta tangai padana nongmai pahen gi bai batare aduna makoida adugumba narol sing haitare madu maram isha sadana amuka sutongna kanai ne swachi dagi dum horabni ko masigi irang che kun sum akalak pas sutongna kalai suje kari gi tonoi no haiba wang si lae suje kari gi no ais Indian Army da kuthab sunate adagi nongmai khara pairaga singda karida mokoi kun ngakpa kari kari asimai to wa group macha macha singduga su tong ni sikkai no without Manipur government se suno yaudana kogi Assam Rifles na 2005 da su tong na khalai ne madagi tangai parak tadana masi sum yarak tabna maram markan da conditionally haitare Manipur yauna tripartite su agreement se sign no given ado masigi sanglaba magi paring je lakpa kan sida kuki sing sigi apamba si karam makhaidi India government na pining bagi apamba kharadi laibra hai bagi chingna base khoida fawe maduna maram warakanda handaki thokliba lan haitare ne asidasu army Indian army gi maikai digi some force kharana kuki sing da hakheng na mating pangbadong na khoina ugi base masini hain lobusu yai aduga mitai singi mathak ta kuki singna landana bo hona basidi batam sange haitare batam sange 2015 da more da ngasagi kuki singna mitai singi koigi dukan sing yum sing thugair ga mai thab hawrakhi base madudagi hawrabane masi hawrakpasida matamduda mitai singna kari hani patience lei bai tare khangba duna maram moira kanda madu community class on gidabane matamduda ju masigi class thom bayarabane atamna misila ine bas aduna masigumba lam henba thabak thoram sing sida sum mating pangjinba manbagi mong ma sum chatharak pasina handaki lanchi thorko matam swaisi adigi midai community gi miwi sing sina amuka central forcing ta satina penda basi phawre masi matam sang urak baduna ni ko uraga sum lak baduna ni aduga handak sum mayek seng adum urak baduna maram barakanda satina pen gide masini masigi horaphamsi oire ise aduga amasu kogi India government sina kuki sing si magi territorial council ama pigani haibagi swagi matang sida samo ingit khradi piru habisi midi chumme আজি সিগি লাঞ্জিগি মাতুং সিস্তা মাগি টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সি হোংদো aga sagi separate administration da lakhibane aduna asigumba mayam si yengor kanda aikoina habiyari se mitai na ST demand torum dragasu asigumba lan sidi soidram ki thuane aduna masida aikoina sem sauba sauda bai duna makhala more mitai singi oina di handaki lan si thokani haiba siu asa togi da ba mu sem sauda ba amakangni maduna maram more kanda sem sauda bani na khogi man bheli in khathang mada leiba saruk sing si sathing sokri si masidane adun masi aikoida sexual hauda ba haigadra asigumba plot ama sem sarga matam sana digi lai haiba si khanghauda duna maram more kanda aikoida khara hena soki bagi maram si ohelliena haiba tai hojikti masigi crisis se losin ba yaba si adum losin dana lakhi basina maram or kanda miyamgi puning sida chingna base mathang mathang phaurak-tana handaki election du da chawna mami tagi basini BJP government da miyamna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ उरꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯝꯖꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ मरम अमखकननी हाइबदी याररोय अदुगा मरम मयाम अमसिगी मरक्ता खोगी अमा हाइतारगदी मणिपुर की लालौबु सिंगसे मरुइना मिटै लालौबा मोइना हे हाइबसे मिटै लालौबु सिंगसे ngangnaba yam waba haitare मखुइ सिंगदा खोगी वरी साजिसु यादबा अदगी करी तोक्सिसु अदुम अम यादबा खोगी निंगतम तानबनिना अदुम लैगिबसिना मरम ओरकांदा वरी साबसी याद्रबनिना मसिगी लालौबुगी इशूसे कनमाइ तोंदु लोसिनबसे होनरकबकांदा अदुम मतम सांगनगी ममांगदगी इंडियन आर्मी ना कुकी रिविलियन हाइगद्रा मिलिटेंट हाइगद्रा टेररिस्ट हाइगद्रा मखोइसिंगसे अदुम सीनदु लाख्रबने मखोइसे सीन बिरपुतुना मरम ओरकांदा मखोइना हाइब डिमांड सी खरम मखैदी इंडियन आर्मी ना तायबो मधुगी ममीदुनेबा हंदकी लानफम सिदा कोइन उग्रिस मसी अदुम मयक सेंगबनी स्वाइसिदा बोनिंगाई काइम लेते अदुगा मसी तौइ हाइदनसु हेक्टमक मखोगी अपामबदु पिथोखरगदा हाइबगी मतंग स्वाइसिददी मधुसु मणिपुर थुगाइबा हाइबसिदा याम थिना लुगदबम खकले मसी हेक थुगाइरुबदा इंडियाजु अदुम फरमैता तादौबम खकले बोने अदुना मसी येंकांदा इंडियाना मागी स्ट्रेटेजी से कितंग होंदोरकबा ngali माले ngasai ozana hagib tumaina लारोबुसिंगसे मसीगी इरांगसे थो मतुंगदा सोइदना मकी लोइनमक इन्वॉल्व तोरकनी मणिपुर वैली द लोइनमक मितै लारोबुसिंग लाकनी ला मतुंगदा सबसाबा मखोगी प्लान अमगी मखादा ऑपरेशन से पाक सेना चथरगा लोइनमक लोसिनबा याबगी स्ट्रेटेजी से होटपजाने मसी होटपसिदा बाय चांस हंदक खोगी लूप अमगा पिस्टॉक से चथरे सिसिना मखलमम ओइरे अदुगा अमुकसु लुरैदी लानसिना मरम ओरकांदा खोगी पेंदबसिना सुम हेंगत लक्तना नहारुल मयाम अमा अंडरग्राउंड नत्रगा सी आउटफिट सिंगसिदा यावगिबा याबगी ओइथोकसे लाए यावगबु मसिदा पेंदबसि नहारुल सिंगदा फावरिबसि पेंदबसि अलगपने सिबकिद्रिने अदुना सिगी पिबमसे लाकपा कांसिदा इंडिया जिसु अमुका मागी स्ट्रेटेजी से खर होंदोर पगुम उदना लान से लोइसिलकपा याबगी ममी फिबम अमदी सेंगलकपा उरियबको मसिमकना हजूजी मा हेक्ट लोइसिलनी हाइबदुमदी अदुमसु हाइबिसु याद्रियब अदुना मखोइसिदा अमुक थादोकपा अमुक चिंजनबा मानबा खोइ सानबा मानबा अमा यावरियब अदु मखोइना मसि सबचानमक लोइसिलगे हाइना लौरगति सोइदना मकी लोइसिनबसु अदुम यारंबनी अदुबो हौजिक्ति मसी यामना लुबा फिबम अमदा यामना हानदी खोगी कांगलुप अनि खकी इरांग मोइना उरंबदु हौजिक्ति यामना कॉम्प्लेक्स ओइबा मवोंग अमदा उरखरेना हाइनिंगी याम मरिक चुमना थंबी ओजा होरकपदगी हाइतारे ngасagi irang jigi lakriba tongan tongan dynamics mayam aduga and why masidi india government ki interest kari no ga habagi question ji am chauna tor birame aduga kari gi lotion bagam dirbo no habasi ju mari chuna phone pe aina oza da ik first round da roiba a short question am da khajini je oza ngasai pan biba suspension operation gi makha da leiba su militant gi work je ngasi mak haba da hindu paper da magi report am da india ki home affairs ki ministry of home affairs ki advisor oiba AK Misrana for 3 times cookie militancy unagre aduga su suspension operation gi ground rules mayam se masi now review to greba wafam amag lai kari happening masi ka ozai observation kai yes manipur gamen gi mai kai digi masi gi matang da koi ground rule thugaire aduga su da leiriba koi gi militant sing sigi marakta luching ba uriba sing haitare maruina pes hawkip ne थांगलियन पाउकुति हाइनो चिंगबा मियोइसिंग सी मणिपुर की मीनते इंडियन ओरिजिन नते मकोइ सिमान मरीज ने मकोइना लुचिंगबा मकोइ ऑर्गेनाइजेशन दुगा मकोइगा सुतोगुम थोक्ते हाइबसिनेबा मणिपुर गवर्नमेंट की कनो द लेरिबसे सुमसुमी था सिगी गुइटे सिटी खोइ म्यांमार दा एमपी ओइरमदबा नुपा मखंगने मासी अदु अमुक मणिपुर दा लाकांदा लालो ऑब्जेक्टिव एप से लिंक लगा
Manipur lenga amasung India ga su tongnoba haibisibu masi kari ground da su tongnaino haibisine hangbi ari di masine masida India na magi geopolitics hanabagi mami do sira sha sum laabne masi kari gi maga su tongdoino su tongham se sung thoktraba amakhakne makhoi gi mathakta operation sathabagi mahutta makhoi ge su tongna khale adu de India na tongningi ba makhoi apambadu swaida phongna haidoktrasu adum ure haibaduneba leiri chide masi yamna tawham thoktaba makhakni aduga well plan tawba manba mitai singda matam sangna dagi attack ama chathage na haibagi mahungda ngasagi suda leiriba lalhoba mogi group kunmari sigi designated game singsi Manipur tampaki akoba loin thamme that's why kari gi singi matari singda kari lehendrino Manipur tampaki akoba singsi da pull up around 14 khoi designated game singsi sajillaga Manipur tampaki kusilaga thamme masi handak ki lanpham asida hariba designated game singsidagi tholaga Manipur gi mafam kunda Amit Shah lak matamda mafam kundagi matam amatada nongbai kapi attack towe masina ngamhaline hanana plan tawga leire haibasidi asigumba policy akhuna uriba mayam masisina adum takcharabane masida India governments na adum yarga laeba Manipur government gi di sengna khangna tawribra khangdana tawribra koi janta te pata te masidani Manipur government si kana ai tawrino ai congress matam dagi ni su tongna din lakhi base aduda sugi game sing se kadai da laigedage haibigi location se identify tor ko matam aduda Manipur government sa sukhang khangge haibidi yarwe yellow gadabne ba adu tahogdre ba adu lan je thola kanda nongmai kapa akanda Yan tarak paneba. Aduna haujikti masi yengkanda Manipur government na masi hongdokro hairak paneba. Masi hongdokro haibasi maram chabo wafam oibanina India government gi maikai degisu masi hongdokpagi wafam duneba haujik lais. Masi review to kanda masi hongdo ani haibagi wafam amadi leire adu madu karamba matamda kyam thuna pakalakatege haibadumadi haibangamdri adubu karium khara lokolak basidi afaba kudam amani nasmai tamjage. Okay, thank you very much. Ozana thambiru wafam zeda geopolitics ki wafam hama yam kanna pukhalai geopolitics ki wafam je sadana bit laksage sar laksani baje long war hama haibatare aiko ki battles number of battles in Manipur with handak thoi baje aduga battles ida ju magi different sites me am lai sir sana se panbi ki economy ki social ki masigi lai ba aiko ki senmit lon da khunai role da masina piri ba chaitheng aiko Manipur ki lengak lon da amamada achoba lanbung mani sigi long war jesa sigi sida status quo hanale me Manipur status quo dumadi pungkai kaire sa hojiko from every angle they kaire kai bazi aikhoini yengiba collective Manipur ki interest to the yam chauna effect orisa aduga hojik hainari ba ngasai ko jana so panbiri bazi will cookie community get something out of it hojik lai be issue sina maram ora kan cookie community kari go khara fangadoribra haiba achoba question amne basa kainoma phangbu alternative arrangement oigera territorial council oigera natrika anything ama oirakpaji that is at the cause of a collective Manipur interest oidona trasa adu oiragadi sigi long war ji kanagi interest no sinis si tasembadi Miraj akhoi Manipur gumba India gi mayokta ihung tobulam singsidadi leiriba mayam singse thaina gi khoina pulap pullaga yam nusinana unity and integrity lebedu lehenda basidi mui mathongni dana sidi government ki tawum thokune hai tare kenoda so long as punjal lagadi magi pulap oibagi akhoi let us fight together ga na haido let us grow together ga na himinaji nuaina thengaminaji ga haibai potuda pulap sina lingjen managradi India gi su yam laibdi oidaba aduna moigidi masana dum si handak ki wada nate yamatamda awang nopokta smaina amaga nuaina danaba community masen punba yadanaba ethnic identity gi ethnic nationalism gi posidi tasengna mayamna masi engineer tobuni gaido achuma pot amane
अदा कुकी का अतई कम्युनिटी का इंडिया की मियंग दी यंग पता खेनरी से नागासु मोइने एंटी इंडियन ने लवेबा बिकॉज हम सांग ना पीस टॉक लेबी वानी स्ट्रगल तवी देना अदेगी मेटे जू याम सांग ना स्ट्रगल तवी मागी इवन मागी याम चाव ना political status to लेरंबदगी मांगी बगी इवन प्लेबिसिट तौजी गाइन हाई नेबा अदुगा कुकी हरबा कम्युनिटी से मसी इंडिया द लॉयल्टी एम पी कयामुक पीगेदा मोइना पीबा खुपी सिदी इंडिया दि याम हेन फबा ओइरमने खाले हाइबदी अखोइगी मणिपुर की इहोदा लालोबजिंगदा ट्रांस बॉर्डर इंसर्जेंसी गाइना लाखरिबा इशू से मसी मोइनने मोइना हाइबदी हाना लेरमिजी मागी ममा लेबाक तुदा लालोबैजी लोय ऑपरेट तौनैदना अदु ऑपरेट तौबो ngamdrisi मोइगी चिंगदा लोलगा चिंगदा याम फजना अखोइगी पूरा लिबरेटेड जोन दोनो वर्क तौरमबसी कुकी की मतेंगना तांथोकपनि हाइतारे अदुना काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स तो मोइजी याम चाउंग सिने अदुनबु लाम छुतोक तौदब मोइदे सु तौरमिनेबा सु तो वाइसी साइगी मोइना सुगी होल्ड दिस ग्राउंड दु इन द बावदा खुथिंग जनगिद्रबनेबा नोंगै पाइबि अदुना मोइगी अदुमाइना लेबदुना मोइदा लॉयल्टी एम पी अदुगा कुकी जिना मुख्य अमुक साथीगे कुकी सी इजराइल दा कुकी सिंग न मोइगी जीवनी गा हाइबसी मोइ कयाम सांग न प्लान तौगे दबो से होल्ड दिस मागी इजराइल की होल्ड दिस फोक सॉन्ग अदगी फोक नोजिंग से लोइनबक मागी ट्रेडिशनल पोट मैम जिंगसे फ्रॉम द वेरी सही निफु कुंटा निफु ममांगदगी खुंजा सिंग तंबीबो खोटबीबो दुम तौबसी लाकपसे मसिना तसेंगना सोमदगी मी लाग वारी बताई साकांदा मोइना इसै सकबो मोइना सी तौरकांदा सिदी कना तंबी है कांदा इपाई पुना तंबीबनी हाय हाय नाइने दैट मीन्स ए अदोदी इपाई पु ओरमदी मोइगिसु मोंग मनेना खलगा मसी ओइरमनी गाना पुबदो अबदा साइगी जेनेटिकली दी माय जेने येंकांदादी नट्रेदना अदुसु मागी मोइना लेनिंगबा पामजबा मा दुगी हौजिकसे लोइनमकसे नियरली 5000 मुने बाद लेरिसे एदी मोइ थबम तौबदा अखोइगी यामना मागी करै हाइतारे मायबक थिबा मीसिंगना खरेना सेक्सलेदना एज ए नोमैडिक ट्राइब नॉर्थ ईस्ट मोइ नियरली 40 लाख मु लेरिसी स्टेट खुदिमकता लेतबा यावपुनतेबा इवन बांग्लादेश ता चिटागों हिल ट्रैक्टर लेरिसी कैसु कुगी नतेदना अदो कुगी वेल ने साइ ब्लू गाइदो ब्लू हाइब्रा कम्युनिटी गदो अदो दैट मीन्स यामना फजन होने अदुगा अखोइ संजुगी मागी आर्ट ऑफ वाद मान हाइबदो अखोइगी स्ट्रेटेजी लौबजी याम सिंगना लौबा अदुगा प्लानिंग याम फजन तौबा अदुगा यारिङै नत्ता पादबजी मयाम जि ngangaga yeknabadu thabak chilhanba waru hanba sawhanba gaise masi yamasen tawe mo adum cha man tawe adigi akhoida maming thon thondana anu tawbo ji mayamna isuga oibu mayam jingsi karibo ki natte ngasi yenghodaba mikupta natragana phongi ba pochingdu hayeng matamamada reference piraga after generation to generation heta claim to yabagi pot kasiju moi am plan to yam kupna अदुबु आइना सुम खंजबदगो नाउ अखोइना जर्मन ईस्ट वेस्ट जर्मन की सीएन कांदा मोइगी पार्टीशन से डिमार्केशन से दैट इज डन बाय द ए वेरी बिग वॉल को माय बर्लिन चेपल हाइना नेबा बर्लिन वॉल इनबा अदु लेरगा खाइदोकनबा लमदुबा बर्लिन वॉल दु थुगायरगा अखोइगी ngasiदी पुनरिने तिनबा पुनबा अदगिदी चानाबा सिदा अयेगी हानगी लेरंबा ngalingedagi lakpa khoina myam nursing matamdagi 1840 dagi lakpa singdudi khoigi ni gaina mi oina lobudi yai gaina hainari sisu lan banateba kani go da moigi ju hariba indigenous sagi kangbu singdugi di kuki singju yam chawba khoi contribution manipur gi lengak sida leiten habia ponteba problem di hojida chin gaireba jo gaireba सुमना कुकी हाइबदगी जो चिन कुकी गायना मोइना नपसलगा इंटीग्रेट तौनब होनरिसे मसिदा साइगी तोगान तोगान मपानदगी लाकप कांबुजिंगदुगी इंटरेस्ट सु यावरगा चाथब पोचे मसाइजदनेबा खरा लुरिसे अदो मसि मोइ मनुंगदा सु मसि यानबा यानदबा कुकी हारगा लोइ यागदबदु
तोान तोान लेनबगी नुआइतबगी पोट वारौनब खोटपदुदि अखोइनसु सुम थेंगरिदनको अदुना होजिकसिदा आइना खंजबदको हंबिरिबदुगा आइना सुम उजबदा अखोइना खंजबदा होजिकसि लाइबसि थवैना कनागुमना अखोइगी सि इंजीनियर तौब्रा अदि आर्किटेक्ट तौब्रा हाइबगी वाफमदुनेब लाइसे अदुदि यंगुरगदि साइगी खन्नबदु याम चुमी आइना थमजनिंगिदि सुजी रिव्यू तौनबको माइ मनुंग द यारब ग्राउंड दु खरा सेमदोंनबा अदगी लेरिबा डिजाइनेटेड केम सिंगजि होंदोंनबगी वाफमदु एके मिश्राना अहुमलक राउंड अहुमलक वारी सानरगदि मणिपुर की इशूजी लेबनबगी वारी साबदि मोंगोंद याम लाइद्रो बिकॉज ngसाइगी सुद यारबा मोंग चादबा आइदि होजि लान याम पामिबो कांबु इरांग जि थोगन नुआइजबो कांबु जिंदुने माइ मनाक त फमिसे अदु मफम होंदोहनबा ngमगदि देयर इज अल्सो 3 times adu the interest level. Now the question is adu karigi interest le noida Manipur government withdraw tokre yam luise law and order the state ke khuta leba potni ado sugi matang de Manipur government withdraw tokre ado asane phalga Delhi gadam le hobi pot laga di sisu kanagumba mapan international community se mataragadi what is the best state interest natra what is the interest behind that all this my condition do question to buya dena question to buya pa pot me am jingdugi yenga moigi soidana ba semdokpagi pot adu Manipur gi irang namdena ba tung koina Manipur gi phanabagi pot khana bagi pot tu yawda bjesu AK Misra su adagidi hoi ma budi kai su to mungamde Ministry Home Affairs की Ministry की मखाद लेबनीना मोइना तौ हाबदु तौबनी तौगुन वारा तोकपोनी अदुगी दिकसुनते ख्वाइदि मरु ओरदि कोकलेन जिंगी गेम से सी इनोवेशन यामना खैदा खांगबदसु वारना अदुगा इवन आइदि हुजि सुगी मोइ डिजिनेटेड गेम होनी अदा तौनी गारसे it's not for the interest of the Manipur ko lalubu me am changa khre lalubu me am chai le khre yamenam yam khre adu remote areas of the hill areas sing mo operate torpi ai adu di degenerative ke ju hongjanji ga bu khalm ju ai because overall akhoi gi handaki crisis yen kanda some sort of counter insurgency measures to udongna kanglu gi irang thon bu magi internal contradiction du bolo minister oina to buni adagi handaki लेरिबा एनी पॉलिसी प्रोग्राम सेम कांदा मोय मसी ngalitana tawgi poram leba aduna santi no wari sabdu awang pokta miraj asugiyamna negative page ta moina mathwa yaw is karigino sineba that means nomai kapna ba gada ba kambu jing duga security force ka nomai kapna ba to ga miyam halana ba honari se santi gi atha du kari legi haibo ani lalubu igera mo igera lepak tu irang lai ha di ka dogi मागी सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस पीरगा लेपाक तु तिननबगी मियाम दा ट्रस्ट बिल्डिंग अमा फजना लेरगा याम थाजनन नुक्सिनना सानासिनना लेनबगी इंडिया ना ngasibo honadabse si khwaidigi laibok thibani moina yengiba miyengse kari no haje sida jum question to yaba podam ne miraj ko aduna hoji phawdadi hangbi wang duda awang pokta community miyam je masing jami east of the state in northeast khunjutai aduga yam hena loyalty pi haidana yam nakna tinabagi potsi mami tai adubu lotan lariba moigi se jelengam oigera jogam oigera karigmo pharak taba kanadi moi ju khang kadoine india ju khang pe ai ko natagana sum bargain tongna ba haibo oigadra adudi moine hena khangamani adubu hoji lariba irang sing sit deal to matamda home ministry oiro aduga mailena ba concern officer oiro moina torpa posidi yamna phajana singba punamaki yamna manana yengaga yaifana ba khanbai potumdi suyaw yawdre na dumai thamjage okay sir aroi cut a question am to zo nangje sanga sai geopolitics te india gi interest am samna kamai ni yengi sir adu and india gi geopolitics is hanara kanda hoji community ani gi interest and identify or kanda who is winning adugidi india di national interest haise national interest di magi azane no state interest ka national interest ka state interest kamai kedawi compromise to do no ise yamna hena lebanga pada yamna masakna mating leba mi orga di challenge to do pone ba geopolitics ki di india di to dia di indian ocean ji mana india na fasana control to bungam de na china na operate phajin to rise le china ge ju indian ocean ji na tra di safam le te na ko
aduna Myanmar ji China de amaru oi China gi emerging powers ji thengnage di Myanmar ji ju India da factor mani sida natana America gi ju dum factor mani natra ada India gi ju economy ji sum China gi nabadadi yam hena phabu oidamnina masu Southeast Asian gi members me amda China na loribi economic gains India ju pambe yai adugini sidwe daga lariba pot me amji ko ada sidwe gi wegera kaladal gi wegera si tawbuta ga economy ji India gi phagat ki haga di India ju yum thang nabda lariba magi lam me amji ji yam nakna chatpagi mathau tai na aduna unnecessary daibu ya pontre India gi magi diplomatic relation du kaino khangre aduga vessel jahaz yame mam pirise free the trang nani aduga even submarine second hand amju Burma da pi ne ba Indian Ocean operate tona boga aidi adugi political interest si Chinese factor ni aduga America yausel buju Chinese factor ni dana sidi yam sangna wari sanabada loibana roi do puramani adagi amana Burma ga khoi ga Myanmar khoi taina bada border de lariba whole this lalo me am jingse se Arakan army wagera degi Chin state ki Chin CDF wagera adagi tang wagera wa wagera san gi wagera adagi Kachin Karen gi wagera loina maksina hujiksi mapan gi mating leibedagi moina kankhlaiba kholiba sinasu karim kanda India na moisi luna tobai darkar su lerakpa adagi China ju mudu paina honarakpa India na honor budu sangaga farak takta China na loi passion gi bidai problem lakpa aduna ju wal khabagi adagi sagi khoigi free movement regime lokthopagi pochi joidi akhoigi yenga lokthop mandeba idi somda laiba hoji ken palette war boxidi akhoigi kaladal project leba boxidi Arakan army na not a single Burmese army lehendram neba that means adumaina akhoi jo sangai falga toroga Arakan army unabaga su akhoi paper le thenagi denako ada si laikanda Manipur jina khwaidagi hek thangnaba border oiruba adu strategically su yamaru oibal lam oibanina Manipur dadi dosaji ita tabagi pot leiduini even Bangladesh ki hoji wathok sida America China ga ni manungda tonari jadum ira line khangponi denako si myam ji loi yengjaraga Bangladesh pai dagi China an toriba India ke koi level state myam ji China loi pai ga toroga India ji sakti sondar na hona basi India ju thingna da ba yadwa matang lakanda di akhoi songi Southeast Asian gi lambi romda somda miyeng thambada India ju yam chawna magi thogom yam leibadu da akaya toy myam di lakpe ko adu khwaidi maruri se hojiki loina maksi phagana bana bada nangi kaladal project wagera sidway gi problem leitana wagera Arakan army thena wagera nang Chin state CDF city kalan da ba yade dana chinai ji kuki ni dana ko aduna magi keno gisu India gisu sagi kuki ji marai bagi phada phare hai tare isam samna India ki interest pursue tongna bo hona bada geopolitics ki game ji dadi kuki community ki di marai bagi am phare and kuki community is winning anyhow hai tare hoju le bo war ji dadi san thabi ofam ji ai sir Indrakumar dum class ke sare lak chining baje sir international politics ta constant oiduna leibaje only interest hai basi khakte ni national interest hai basi khakte ni hadana sir koi haina ba makhak lei sir matang si da international politics ki meeting da yeng pa matam da India na haidare Manipur Pakistan na Kashmir ge saru khara Bangladesh ta sorry China da pithogi ba dumain haidare Pakistan ge China gi relation do develop tongna bo hona baganda in the same way India ge national interest pursue tongna bo hona ba adu protect tongna bo hona ba matam da Manipur se India na compromise to ya ba area mo irak pra ha gi wahang jini sakari habi thabini kaino da hoi koi gi constitutional provision yengu matamda Parliament of India na ngasagi koi India gi lam pitokpa ade atopa lam loksan ba yabagi provision le ko ade kui dabida Sheikh Hasina na pairingai da koi Bangladesh manung da leiba India gi conclave khara ko India manung da leiba Bangladesh conclave khara dum yen thokna raga border kano logi pitokpa yabadi India na pitokpadi ngami Parliament of India na maram the sovereign power of we the people of India is Parliament represent obni na ko aduda aina mo hajaning ina ngasagi akhoi politics ta haina bam lai a solution should not be worse than the problem manako a solution should not be worse than the problem aduga Manipur haibase the idea of Manipur and the Manipur
geo body reality se see it is in the DNA of Maitai. She fight or kaneva. Any hoy loi si bi ko. Adu isu adu gumba pot na hek la kuma tamda till the last man fight or kaneva. Ramdi kaino the magi sangava puari kaino si the la kriba posi nangi any civilization khang the nation state formation the yeng tamda majority of the community do not role lower la ko poneva. It's a universal truth ne koi shagi wari khutusna te and civilization have is you river basin dagi valley dagi loi hogane ba yam ko adura sigi aina geopolitics ki sidi thoidokpa janju thambigre aduga mamang da khoi su naina gre geopolitics ki sidi loina khanga leiraba pot ama khangni adubu ai khoina hujik live conflict se sigi creative dimension ama yengba am changi maram de every society in developed or is friction and conflict gi kaino ne prithvi danga si French revolution American revolution thokib dagi achoba hom la ine ko now ai khoi gi hujik thoiba conflict si ju ai khoi amarom da it's an opportunity ai khoi kadai da kari soi ki kari no khoi na walami si have sa sidagi ai khoi gi creative elements khara lakhala ganda tung da tholak tanabagi damakta ai khoi sidagi kari policy framework ai khoi push to hujige have sa ai khoi tawgada bone ba maram di kai gino haida idea of Manipur kandoi ni har kanda maithai singji serok da loi leiro na haira gadi ai khoi yadori braba atai yar so idea nga moe ko adugi idea of Manipur du ko adu winning se kano na hujiki live conflict si resolve tawno hono the winning se khoi na win-win situation haiba ma lei game theory da adu zero sum da tara agadi amagi kabado amagi mangbani ko adu taragadi all out kano la ne ko it's not adumaina tawgadam de it's a win-win situation adu win sida maitai na suna taba cookie na suna taba ko winners se Manipur oigadabu ne Manipur oigadabu ne winners se the winner should be Manipur aduna huji aikoi da laiba challenges si kaino da ngasagi aigna ngasagi sudu do haipet haijer matamda hoi moina manung hanjan badal hengani habadu somehow fare hana ngasagi China na India se pearl of string na question lamba tumaina akoi valley si question lame ko su gi pearl of string amana ko now the question di 2200 kedar se 2008 ge dum higher ga la eba ko adu moi si suksi sidabra sinida ngasagi chahi di phane yam chale ena ko aduga lising ani ga chani khak leba kedar dugi 14 camps hai kai gino why there is need for 14 camps for 2200 kedar gi ko ahum marida dum confined toxin be abo po ne ba ko sima aduga sigi adai maram di kaino na lalobal gi porsak lai risi cookie khatan na te adai myam su lai ri ba ko sigi hayeng agreement tong nara kan da moi mu kai tham doi no ba ko adagi अब टेरिटोरियल काउंसिल जे पिथो एन सु खलसिने अतैना मु नेगोशिएट तौर मतमदा sai cookie the pigi do hantor ona haragadi amu kai dongdori ge bako so government of India has to think very seriously and very cautiously ko with background di kai no the historical understanding of Manipur se sum bani ko haiba se masi mayek phajana khangbi bam changi aduga challenges da aina antang panjaning ma dimension je koi economy se haju puloi loi re bako pukchai chai re adu chahi kunmu koi maning hallabani ko hakte handak si Manipur si kai hai tare lai ga mi ga par ga wahan bane ba sing chau da bo kya rak so mari rak su re ngo hujik su dum chau ri na ko aduga ai koi gi kaino gi medium small kaino this industry myam se sida loan lo ra khol ga tawri myam se loina sire e bo hujik se sina ga sai donation bu hai gera extortion bu hai gera na tragana business si nga sagi chalai bang amak taba maram di nga sagi economy space pixel e hujik kanglu ki rang sina singa ga yadre na tra ade kugi na su tam da kumak yadre ko ade economy space pixel la kuni na market se pixel e ko ade loan di singak ta ba yade haji hayan sit le ga na lam yon gi dukan yon gi habi se yam thola ne hujik ko yengwa aduna ai khoina khunai ma chawkot an ge hai tar ga di natragana ai khoina phuru bam je mapangan kalan ge hai tar ga di ai khoi gi political nationalism siga economic nationalism siga ja ani si tu na cham ina ga daw ne maram di economy is the base ne ba nang na leba mi culture chawkharan ge hairo sports chawkharan ge hairo natar education chawkharan ge hairo lambi thong phagadan ge hairo na economy chawkhatana kamai chawkharan do no question amda hanjauge ngarang je social media te yam viral oiba post amakak Manipur gi masak naiba leading entrepreneur ma haiba dare ai khoi si hospital gi managing director oiba Dr. Palin, Mahanga Thagalakpa Facebook post amada entrepreneur are also patriots na haiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrepreneurꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤ and it went viral ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯜꯂꯛꯏꯕꯗꯣ economic nationalism ꯒ political nationalism ꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯨꯅꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯁꯨ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯤꯁꯦꯕ ꯇꯥꯇꯥꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ when I talk about economic nationalism aina harakpa matamda ngasagi entrepreneurship amadi aikoigi industry ko lehau siga chanaba lamdam sigi industry amadi pothok henkanaba economy phagadana gi pot sini aduga aikoina yamna capitalist mode yamna exploitative oiba potugi wari na taba aikoina aina sima tawba matamda aigi leibak sigi nungaina bagi damakta aigi praja se thabak pina bagi damakta ko aigi leibak se sakotna bagi damakta haidana sigi pot yawbusineba akoina economic nationalism haibase asigi manungda entrepreneurship tunna adugi frame dugi tawjari iba pose akoi loinabagna akoi sogatpam thoeba ko na hujiki bank tagi lawra tawne bank loan asidi yango moratorium ji sahi ani pha pipote income tax se dum thirine khoi ji hujik ko haidi irang thoe ka ne income tax thira nu ka haibagi kari gumi facility im leibjana teba haidi pura kangbong neba ana si recover tawna mohonabada matam yam sangni sangni aduna ni aikoina mamangda economic revival si tawge hai targadi center da achoba package ama khak mathau tae na mamangi kaino da su akoina haijage ba so that akoi medium small scale da tawjari ba entrepreneurs mayam se moi the new lease of life ama pibi bam sange ba ko ado sumaina ai thamjage thank you very much ai mathang se ko ozada lakching baje sa hojik se akoi lan ji loiren lawraga si hojik se hojik leriba lan ji loire even akoi manipur interest si phawo protect tawre na ju lawraji hojik manipur territorial integrity kaidre khotre heba ma assume tawraji but hojik akoi Dhanabir na thamgriba wafam ade Indrakumar thamgriba wafam jida akoi gi khunai rol da kaigriba machet tanabagi masida thajanadabagi amana amad nungsinadabagi yengthinabagi thakshi khasigi oiba aikogi traditional values meham ma aikogi culture related oiba aikogi historically aikoina preserve tawraga lakpa aikogi value system meham kai meham se sigi lan ama leigado revive masi kamaina aikoi revive tawba ngangani adigi ani subada aikogi manipur economy se manipur ke aikoi tourism sector da manipur ji aikogi yam phajana bukatlambaги stage ama leramaba aduga manipur gi aikogi entrepreneur singi movement ama la kan de aikogi mamang da india gi aikogi one of the economists ama haiba hauji s se hana gi matam of the india gi ton be s khaidok na dongna handa ki s it is the s of entrepreneur in india ga haina ba maina manipur gi so entrepreneur mayam amaga thola kan da manipur je economy de chawna contribute pi stage ama khak leram ba je swai si pum tum gi bagi phase ama lakpa even ngarang maki ekoi news report amada dukan manipur gi heartland da leriba dukan 70 dukan hena honabjar da thonglo lega harise sa swai da ozagi meeting da economy da mai chaidarakpa aikoi gi khunai role da machetar iba sigi pot mayam jidi kamai sakal ka de habsini sigi challenges se ozagi meeting da kamai nobi ख्वाइदगी साथीबा फिबम अमने बा कोइना मायक ना गदोरिस हजिक ओरिबा फिबम सिदा यामना इकोनॉमी से हेक्ट सोक्चिन बदा याम साथीना सोक्चिन ग्राबने मसी रिवाइव तौना होनब कांदा एटलीस्ट 30 to 40 years मुक्ति चंगने ना दमाइना इकोनॉमिस्ट सिंग हाइब थिंग नै को अदर मसी लेरबो बावबदा हानगी फिबम अदु ताननबो होनरकदा वाबा खरदी सोदन बकी मायोकनरनी अदुगा चाखतप इकोनॉमी फगतपा हाइबसी तोलोप याम चाबा दगी करी पैसा याम हाइजिलकपा अदु ngakतगी वा नतबदा होनबा मसु चंगी अदुगा एंटरप्रेन्योर सिंगसी नपुनिंग खरत होगतपा मखोइ सिंगसी मसिंग याम कांदने मरुइना अखोइ इकोनॉमी सि फगलकदुरिसि अदर हौजिकती एंटरप्रेन्योर सिंगसी पूरा करी हाइनी लोइरबगुमबनेबको अदुम लोइरन लोबसु यारब जाने अदना मसिगी मरक सिदा अमुका आइना हाइबे नतेको मसि गवर्नमेंटनसु हाइबनि बिरेन हे हाइबनि अदा एक्सटोर्शन की चांग से सेनखाइ थुंखाइ की चांग से जो अंग फंग वांखल इने बस अद मसिना मरम मरकंदा
ngasagi Dr. Palin gi post tu adwai du da kitang naksin na bra haibagi wakalon amadi adum lakpagum ma uiyeba masi su yam marui ba makhakni laiba ki kari gi thabak tawba karino kaino me tawda paisa du yaw do yadam nina masi anyhow asum da entrepreneur tu gera adagi tolop chaba nupa du paisa tolop to phangdrasu ada asum da di tawde activity phimo lakpu du neba adum masi gumba phimam ama semgat laga aikoi gi khunai si adum masi loishin bada mating ama pang bagumba gi phimam baduni laidise manipur gi mitei sing ki tu baganda atopa community su hinghaune di thajade ko pulap tu ne ba so aduna masi pasu yenghobu chumi india government na su masi je abyamna ko gi thoksa wasa da bagi mami dudi ngasai dagi haina rakiba khana rakiba sida adum ita da ta aduna leire adum masi gi hojik hari package ama mathau tarak basi hojik pawgi oina de agriculture gi ngasagi ising chawba kedoba mayam du da lupa crore kunthra ga sam khara pira khre an haiba adwai du khaktan natana atopa economic package ama manipur da sathi ba economic crash tore haib sai sida pirak pasi ita tadri boko aduna masi pirak na ba haiba muchang yen khalle aduna manipur government na masi gi matang da yamna fazana semaga ko fazana khalaba matungda chap chaba chang ama holaga su bauti koi manipur da masigi economic revive tong lobi da makta masi pipam thoi pi hoina taknaba masangi aduga madu natana sum pijara kane na sum ngai badudi asum bo gedaba mande aduna at least manipur gi hajiki lairiba ik sathina soksi labi economic gi film si phakan hanabi da makta adugumba package du mathau tai aduga masigi lunana handak kisidagi achobo parama kogi da lesson namako power matungda khara hona jaba hingnaba iromdom lepchaba ngamnaba honaba thau tai haina smai thamse ozada ina thamjing bazing asa gi ekoi Indrakumar na yamna chection wa haiba tare madu that can be taken as a warning hai tare ekoi kai gumba CSO gi leader gumba na nganga maga de adumai ko to ya bani koina ekoi gi solution nama government of India na pigidoriba decision the government of India gi court na if there is any decision, if there is any decision to be taken by the government of India and high with decision do na moine pigido solution do na karigomba problem do gi hena worse oi taragadi adu oiragadi the people of Manipur will rise habagi question am ekoi gi hairakhiba lei adu kari habini oja madu achumba makhang hai tare moina solution ne na puthoka no solution do na hen sathi ba phimo mo helagadi adudi yam chummoy madu maksu adum India government uni na khalli India gi makok tang mayam su yo dharmadi lai da bani ngasi aikoi da thohalli ba nairi ba tauri ba sigi mayam si makoi gi khut yaromoy haiba su ngamde aduna masigumba mayam su leibani na madu makti satharak kani haiba simadi thajaba kitang wale madu tawruba matamda Manipur da loiba naidaba crisis sama suin thokane adra karigumba masigi kanglup ani gi wafam lakpa aduga atoppa kanglup amana Manipur thugaina ba honabagi matang aswai yoruk kansida masida kanglup amagi interest da thabak hek tawba matamda Manipur da sidage hena sathi irang thokane soida hena sathi ba misi minan nang biya ba masi India government su soida ugani na khalli madu yenga solution ama purak oisno ones mai thamse. Thank you very much oza ayam marik chumna thambi aikoi gi Manipur gi lairiba crisis gi solution ama de mayam puna mangmang minari adubo solution se kangrup ama gi interest na taba Manipur gi interest oiba changi aduga kangrup amana masida mai pakpa gi wafum do nate maroina mayam na pame bezi Manipur na mai pakpa dani India gi geopolitics ki tongan ba lalong bu oiro natragana Manipur gi historical amadi political factors mayam amana contribute to crisis among bu oiro at the end of the day Manipur prosperous oiba peaceful oiba masek wanga loina hingba Manipur amagi asadani Manipur mayam na leiriba adu Manipur gi tungin harol gi manglan de hingjari basing tangtang sida ngasi gi Manipur crisis issues and challenges ki khanabagi tang solution aba tang lojage ngasi expert on election bikiba ekoi gi Manipur saknai raba public personality and also social scientist Dhanabir Laishram, Saknai academician, associate professor, Dhanabir University, Indrakumar, amasung
Oza Hemchandra Salam, channel journalist, editor ICHEL Express. Punong po amkan thagachari kai khunu uchari. Loina ngasig program se hubudi loi fami yang tabi ki Manipuri am punong po amkan thagachari kai khunu uchari. Mayam thagachari. Paramedical courses sing tambagi khudong chaba pizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, BA Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course sing ki admission hauzari. Pizari ba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari. Anisubada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba singsu pizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani. Mari subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari. Manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire. Taruk subada experience leiraba qualified oraba faculty khaktana takani. Aroibada hostel amadi library ki khudong chaba su pizari. Langston Viraxi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamat contact W 7005 3433